Okay. Mhlambe Kabadela mneswemvula siphinde futhi sikushayele masikhalalisele mayelana nokuqeda insuku kuphila ezikhulu. Mhlambe ke kumbukeli nasekhaya ofisa ukuthola ithuba ukuthi ke bekwenzakalani ikakhulukazi ke eMajuba namhlanje sibona amabhodwe nenyama kuyadliwa, sibona futhi nezinto ezintsha ezenzakalayo. Sithatha nje sibeke ukuthi usuku lwanamhlanje luqale kanjani, laqhubeka kanjani, siliphetha kanjani njengamanje. Angithokoze umsakazi. Namhlanje namhlanje ne-media briefing la besichazela khona umphakathi si-accounta ngoba umsebenzi wethu njengabaholi bomphakathi noma osopolitiki ukuthi sibuye si-account emphakathini ukuthi senzeni. Njengoba nazi ukuthi iqembu le-IFP la nginika ithuba lokuthi angibambe njengomeya o-acting mayor eMajuba District Municipality ngoDisemba ngomhla ka-30 March bekuphela izinsuku ezu100 ngise office. Umuntu ke be-reflector ezintweni esizenzile kulo 100 days eyiningana nokho ngoba umuntu uyibalile zonke izinto ezizenzile. Kwaba khona nemishini yokuthunga esikhiphile esinika ibhizinisi lomuntu wesifazane nezinto zebusiness leyinkukhu eselikhiphile sanika ibeneficiary bikhona. Njengamanje silapha emadlangeni la okwaba nezikhukhula kwakhukhuleka khona infrastructure yethu besiyilungisa ke sishintsha amapipe njengoba sazi besenza amapipe lawa usize 63 amapipe leplastic abe break kalula manginezikhukhula ashawe ihlahla guguleke. Safaka amapipe ensimbi aqinile ngalendlela esimanga sase upgrade ne pump station yethu lesemva kwami capable ukuthi ingama pumps awu2 but sisebenzisa ipump eyodwa ukuphakela umphakathi nezikole. Sizenzela ukuthi enye ibe standby ukuthi makufa le enye ikhike in le enye ipump isebenze. Sifake nethangi futhi loku storage amanzi as reserve kwenzela ukuthi manginenkinga yamanzi kwenye indawo sikwazi ukuthi lamanzi akhike in aye indaweni zomphakathi la suphakele khona. Lo 100 days emsakazi umuntu ebobambile ufane neminyaka u4 ukhuluma iqiniso. Ngibona ngathi sisebenze kahle nomphakathi futhi soqhubeka sisebenze nomphakathi ukwenza isiqiniseko ukuthi wonke umuntu wasemajuba uba nawo amanzi. Uqinisekisa ukuthi wonke futhi umuntu wasemajuba uyawonga amanzi ngoba sazi ukuthi amanzi asikasi akumele siwamoshe. Sinazi inhlelo zama awareness campaign la esixwayisa khona abantu bakithi ukuthi ukuze besave amanzi kumele benze njani. Eyokugcina ke soba nayo futhi awareness campaign la usahambela khona emphakathi yakithi ngoba sazi ukuthi majuba iphila ngama grants so asi-collect imali emphakathini kodwa soba nama awareness campaign ukufundisa abantu amanzi ukuthi asiwakhokheleni phela amanzi maybe sibe ne-flat rate uma kumele wonke umuntu akhokhe u100 ukuze sikwazi ukuthi manginezinto ezi-emergency sikwazi ukuthatha imali siyoyithenga singalindi imali esisuke si-applyele kwa-Cocta noma kwa-Treasury. Ngicabanga ukuthi ilokho umsakazi ngithokoza kakhulu. Mhlawumbe ukugcina nje isizwe siyadunguzela sibonile ikakhulukazi zivalewe izikole njengamanje sekusabona ey'nkundleni zokuxhumana kuthiwa justice for ucwecwe nanzo into kanjalo. Mhlawumbe kuthini ukuphefumula nje mhlawumbe njengomasipala mhlawumbe njengekhanda futhi kamasipala ekuthenini ke kwaziwa ukuthi it's not only lower 16 days kuphela ekuthenini the girl child mhlawumbe nomuntu wesifazane sikwazi ukuthi njengamadoda sibavukele. Kubalulekile ukuthi uthinta udaba olujulile olungithunukayo umsakazi ngoba ngesikhathi iqembu le-IFP ligubha u50 years lapha e-stadium ngathola ucingo la ukuthiwa ngiphuthume esibhedlela eshowe indodakazi ena3 years okwakusola ukuthi inukubeziwe. So nami kuyangithinta njengomzali. Ngicabanga ukuthi bonke abazali kwi-responsibility yabo ukuthi begade izingane zabo zamantombazane izwe esesiphila kulo aliselihle.